omutongoji wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Mat owazi ceiling. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies nka national diploma mu human resource management. Omugacencwire kireki President Museveni yahiga abanya-Uganda okonjera amani omukurinda ebisharo muri Kampala. The NRM government remains committed to conservation, sustainable use and management of wetlands. Emyanya bishatana na munana niyo eraterweho akaruru k'amagombora omuri ibandi izobe rya Nyenshakare. Twayakira boxes zaitu ez'akaruru ka Nyenshakare. Government yonjire itojo hospital billioni 2 zo kuchunduza omuri ntungamo. Twezi ya kabiri nzo kuba tukora hasi afro ya hasi na namochari. Mbabazi Loice Gavah gana makuru Agacencwire mbwijire. Government yonjirirwaro eritojo sente ziri kwingana billioni 2 ezo kuruhunduza home district ya Ntungamo. Irwaro eritojo hogwa hatiriye hakunduzwa haba UPDF Engineering Brigade. Emirimo yo kuhunduza irwaro ryitoje mu district ya Ntungamo obwa hatera umunegendo misho kandi government yonjire zinde sente billioni 2 ezo konjera kuruhunduza. Emyanya emwe omwirwaro bahereze kugihunduza kandi obwa hatabarumono bakora hawodi y'abana konke sente billioni 2 ezo babonjire nezija kuhunduza kabafu ningashomo cyane wodi y'abashija hamwe na nokutera tera zo kwetorora irwaro. Twezi ya kabiri nzo kuba tukora hasi afro ya hasi na namochari haza njora kubagambira ngo sente zona zero bakazi government kazisindika ya steko mi PDF so 2015 imirimo neza gukorwa kandi nkuko mwareba nko twagenda nyingoruguru mu kareme muko ibonire ikiyongera kubereka ngo mu bantu bakora bashije. Itojo General Hospital yitwine ni kira kwijamo abarwiri abakuruga mu district agatwehingurize Ntungamo, Toma, Shema, Ruchiga kandi nangwa na different na neighboring districts za Tanzania na Rwanda nangwa na Bakongo bakira kwije kandi icamani irya highway nshaka kutunga abarwire binji na mwana bakwe tabira omu accidents at phase yo kubanza na phase ya kabiri kugira ngo phase ya kabiri billions 2 nanga miliyoni 12 already zizire no kusayininga memorandum of understanding. So ntuende itosho ko kunajigambere nguneza kuba kurebeka ngo yaba irwaro ry'amani twatamu uko tudona phase 3 iri kuja kora bukoransa hamwe na buryo mucona. Amarwara ganda garumu nagakorwa muri Ntungamo harume rya Rubare here center ya kana kina here center ya kashatu nyongo here center ya kashatu hamwe na nagandi. Ntwenda to making fuangu twabanza twayikwipinga amarwaro gito twatamwa abakozi bashikire twamara kutamwa abakozi abashikire then twareba kangu buryo mucona cyaza abo kuba with ministry ya health ito kutukugamba yahurikiza aho kwacyo ni kitugishaba neje zo bakombeka sieta konka obitande byabebirumu bukaba birye uko ejitojo bakajigura uko mu Rwanda inshanjo nagumu ibitande byizero mu bwirogwe nibwo bikituramo hati ntubantu wenda ngo at least hije mwe byomwe bisya uko tukureba nka irware rwombekirwe nka hati iryacyamashya rukono west karetwe bitanda bisya uke chamana munonga mu budget ituza kuzamu twikirizingi na chairman cyo kuteka focus ahamarwaro na munonga ga health center force abo kwa 3 hatu tuzine enyingi zona zine byombeko onkate health center force nezenda ko innovatingwa kandi zikabona amajuma rungi gabashaho abo kubana igoga kwa buzoginga munonga ningesho kutuyamba haritojo mujurana. Ubwa hati abebembezi ba district ya Ntungamo bari omukurebuze merumo erumene korwa okwetorora district okukira munongo mbyamagara ahabwa TV West and area Saratogusa.
Webere Elias Rutugusa President Yoweri Kaguta Museveni yahiga abanyayuganda okweyonjera kurinda ebishara hamwe n'ebyobuhangwa ahabwanya ensyanonji ebyabugamba mu butumwa bweho bwa mushomero w'enganzi ihanga Robina Nabanja omukujaguza ekiro ky'ebishara munsi yona omukoro ogwabaguriya hambuga nkureza National Environment Management Authority omuri Kampala. Omwaka gwa 1994 ebisharira bikaba birukwinga n'obucweki 15 hariga no mu Uganda bitungu hatasigireho ubucweka 8 n'obutonyezo 9 harigana okuregera ha report y'omwaka gw'2024 mwanyuma ya government okutamwa amani hate ebisharira mu Uganda biri ha bucweka 9 n'obutonyezo 3 harigana okuregera ha report y'omwaka gw'2025 izobe rya Uganda yayegita amahanga gando kujaguza ekiro cy'ebisharira ahansi y'omutoguru kugira ngo ebisharira n'amagezi ga kare okwesimise by'obuhangwa. Omukoro gw'abahambuga nkuru is a National Environment Management Authority omuri Kampala. This year's global theme, Wetlands and Traditional Knowledge, celebrating cultural heritage, speaks directly to the soul of our nation and reminds us that the wetlands are not only ecological assets, but also a cultural landscape that have sustained communities for the generations. Across Uganda, wetlands have historically supported traditional livelihoods such as fishing, grazing, craft making, herbal medicine, and cultural rituals. Enganzi ihanga Robina Nabanja yajwekera mukuru w'ihanga President Yoweri Kaguta Museveni aha mukoro ogwo kandi yayongera kwigabanya Uganda okurinda no kugarzaho ebisharira ebyasisirwe ahabwanya ensyanonji y'ihanga. In the absence of wetlands, key sectors like agriculture, fisheries, tourism, and the craft industry and hydropower generation would be negatively impacted. For generations, wetlands have shaped our people's customs, beliefs, and ways of life. Across Uganda, wetlands have been protected as sacred sites and cultural landscapes. Report that over the last few years, significant progress has been made in wetland conservation, where we have reversed the trend of wetland loss through sustained protection and restoration. Our chief guest, we have also gazetted all wetlands and increased the political support towards wetland restoration. And this effort has not only resulted into the increase in the intact wetland cover, but also improved the functionality of the wetland ecosystem. President Museveni asimira umurimo guriyo no gukorwa bebembezi b'ebyobuhangwa omukugaruraho ebyobuhangwa kandi yashaba abanyayuganda okubabo kubanza omukubirinda. While the government is working hard using her parameters in trying to ensure the sustainable use of this resource wetland, I would like to note that it is important to combine effort with the cultural leaders in this country to work better. The NRM government remains committed to conservation, sustainable use and management of wetlands. I urge communities living near wetlands to engage in fish farming at the edges of the wetlands. Enganzi ihanga yayongera yatongozaho engenderwaho y'emyaka 10 erukuza kuraterwa okugarzaho ebisharire byasisikire. Aha mukoro ogwo habiriho no kurambura emidara yabemwe habikozerwa abanyayuganda kandi bikozerwa mu bintu bya burijo. Gashakwa Thomas tumwebaze. Webare Thomas tumwebaze nkomuringo gumwe ogukutyohereza ombantu erizoba district ya Shema ikwatanise ya Mtoma batongozaho okoro ruguto orwo kuruga Kitagata ayirwaro rukarabo mu Rusindra mpaka Nyakizinga mu district ya Mtoma ahatwire hatara muhanda gona.
okucwamu okusya obuheereza omu bantu ba burijo byizireho bwa nyuma ya mukuru w'entebe ya katano Jemimana na Profesa Ephraim Kamuntu obu babiire bagiire kuronda obushagi batyo nikwo kushanga abantu ba Muhito nibetorora mitoma kuza kitagata okutunga obuheereza. Aba bakacwamu ngu bakwatanise baheza kusinga karuru basya abantu obuheereza obu babiire batiine kandi begisirweho obuheereza kusinga karuru ka Ruhinda South Arthur Kazora baronda sente omu gavumenti hamwe n'ebyoma oruguuto rungu rutandikire kusharwa. Entindo zitekwa kukorwa oruguuto nitekwa kulinkinga mitoma linkinga na shemu kandi kongereho wahura twine ekiwagamba it is not impossible kutora oruguuto warukakwata orwa haseri okata orutindo ukakwata orwa haseri rukaza omukora ekyo atyaza kuretera ebyobushubuzi n'ebyentambura okugenda omu misho. Abebembezi kurwa mu district ya Shema hamwe n'eya Mitoma bashaba barabiremu nk'abanyishengyero okubashakira byingi munonga. Hona buzima honorable Kamuntu twine doubt yona aho kushaba no hamanya okuba kushaba no kumanya na no kuba kushaba no ekikusemeza munonga no kugira ngo excavator yayizire wano ukora urugudo haro kinte kikuba kizire kandi uwo takikoze cyagenze turugaruka gukora ki mwene cyo cyoma cyo habwa baba abembezi bitu mwinaha takagira ngo mbwebembezi tubutwireho webembezi butwireho konga kureba umukanya kacensi yahinduka umushana gwaya abatura batugambire nako yibatwire nbarabamu binakatari kingi akankasubura amahuri nkasubura inkoko aza mwene kahangwa ndyo musubuzi konkanka goha kibare hariya negari kwantara basayidi ya ruguru zakora we gari byari manago hona korraho rose. Profesa Ephraim Kamuntu hamwe na Arthur Kazora bagura amajuta g'imotoka byone birakozesebwe kutereza orugutoru hamwe na za allowance z'abarabikozese. Amakoraga gashakwa Michael atwakire. Webare Michael atwakire harukuburayo ebiro bina iheri ya UPDF okujaguza ekiro kya tarehe 6 ekibatwire barikwetebekanisiza abamahe abarukuzarwa mu district ya Mtoma bekozeremo umurimo okukora urutindo orukwatanise gombara ya Mutara na kabira orutwire rurye kizibu. Obwe harukubura yebiro bice abamahe kujaguza ekiro kya tarehe 6 kitwire nikitebekanisiibwa amahenzarwa za Mitoma bimukiremu bakora urutindo rutwire ruberire kizibu abantu abamutara hamwe na kabira. Eje wikejo amahe nigagaruko mu bantu bona ba Uganda kubasima aha ga support eyimwa bahire kuba ebo kurwana kurgo murtaro aha kuba bire batine man gabantu baburisho bawana yinchi bakaba batakuza kurugamo mu kishaka ncendogera ko washakira abantu ka UPDF o sento batfire kugaromba bantu murimwe ngani mbasa ko twaro mukangure w'ikibanza heke moyachi ikibanza uko no renda ubwo n'ubushumo butakombeka ki butakombeka Uganda ortindoru bar supervisingire kandi barkorese sente zitari nyingi babene bareta miliyoni 9 ortindoru burakorwa konka habwa mazima gamahe supervisingire orugutoru na community namani gitu tuyamwe orutindo orukugita amagomborero abiri. Orutindo oruparukozi 60 miliyoni 16 bita bebembezi ba Mitoma orekire ngo kwabira ari engineer wa district ezo abire naija kuba nabanjura miliyoni 6. UPDF kaye base koresa miliyoni zezibara tugambire zikakora orutindo ruti abwe kandi tontisha kuzakoresa miliyoni 8 zikabura kureba uko murumu ekinyera kusaba maicheya uriyaha twagarukira mu ntebe JB o district engineer tuza kuhindura inko tukaba sample ninga pilot obutindo bundo bukuzakora kushana kobu ogeze okurango wakosa sente nka ezo bakosa abantu otere ekyukweta gwanga mujje ninga sagaragara midde owitu ko tukora notera kagoma otere nduru mwije twino buzu
yoretaka akasenta kake aba bantu bindi baza kubikora ekiro kya tarehe 6 eco mwaka ogwo kija kujaguriza bw'umura kabare aha bebembezi ba district ya Mutoma basimire amahiga UPDF abo buhwezi bwa sente ezikozera orutindoro. Amakuru agagasha kwa Ben Muhozi. Reka tumireho tushwinira ganda amakuru hagacenshire ntugaruka nyuma y'akahumura. Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho okusiyahiho buhereza gavumenti yatongoza oruguuto rwa miliyoni 200 omuri Shema Mtoma. Esente ziriyo omu gavumenti konka ukora azishabe nora azishabe nico kikuru. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Chigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire oruguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note kurugera kimwumbuji mu bwensho za Ankole Uganda ahi ensinembe hononje birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no gwegendesereza kandi rushorumwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka hoho komutindo haza guterekana isigweje kora birometendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'eminyeto nobahwerwa Ankole Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi ko 5 ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurukwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya birukukeraho tera note 8 note 3 note 5 3
noro n'umwanya gw'obuhumuro oguruma obusinge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nitho buraro bw'omurembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoreramu amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanisa ebyokurya ebya buri muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ekyokunywa kyekika kyona ekyorukwenda ebyokwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 0754 tusanje asungine n'akatare kakatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City. Bumbeire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa abatendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mujanje 2 ashatu na mwenda 21 23 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo nawo pesi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro ine chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 29 nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Mukyala wanje daddy okimayita abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fees ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma. naye daddy lwaki tetusasulanga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000 osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo nyiga star 165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello, Bonnie Conceal viewers. Once again, I welcome you to your dearest channel, to your dearest TV at Bonnie Conceal Girls Vocational Secondary School. We are located in Isinjiro District in Western Uganda. It is a girls' school. Our focus today, we are going to look at the Bonnie Conceal girls. They must tell us what do they like about their school. Bonnie Conceal is very wonderful, and what inspires me the most at Bonnie Conceal is the way Bonnie Conceal girls behave. First of all, I like the discipline of the girls of Bonnie Conceal. Take a look on the respect they give to the teachers and the fellow students too. I find Bonnie Conceal a home away from home. Our head mistress, she's one of the best head teachers in Africa. She parents us like a mother. Sister Dr. Mary Gladys
Kachopi, and Moti. Come we labor together, come we excel together, because here at Bonny Council, this is the spice of Africa. That's what I can talk about Bonny Council. Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojona beshiki okwija kushoma certificate yo nurse nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itele cyo handiswa mu bwijire omu ministry yo bwegesi nemizan kandi na center number okuruga mu Unimap itendekero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batendekigweje library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwo abeje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashasha sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health twakureterisha mera nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District nirya bojona bishi kandi ni dena boarding ine unib center na license ya ministry yebyo bwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutindo gwa ministry yebyo bwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibihwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora eya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tire simu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 ashatu ni 5 5 nemwe 30. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad namashemerwa minji nitutabarusiya abantu mwena umwaka musya ogwe na mukaga kandi nitumanyisa abantu mwena muri tucinda abantu binji abashije n'abakazi abojona bishi emyaka 21 okwisari 25 okwerache Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa umwaka wo guterize ogwe 2025 okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 mukaga neinga not mushanju ina 5 Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilomita 10 haruguru rw'Ishaka Kasese Kashozi Butare yeine byone byo mwegera kwetenga kushongo ko mutwe n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomesa arts na sciences computer training agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobebembira amashomero gona omuri Bushenyi District abeje nibareberwa je munonga kandi school fees nizibasubwa buri omwe registration yatandikira ishomero buri izoba kutandika nakasheshe kusiyo mwabazi tera no tumushanju 5 kinana nina 18 fear God and excel. Korkayo omukahumuro Katara Primary School kwesima ahabo kusingura PLE ekasinga gona agabwejo mbibuze byo2025 ishomero kashtamisa beje kinana homuryabo abejana na mwenda nabishi kandi 3 nabojo kandi bona biziro mu idara ryo kubanza ogwabeje mwenda bari kutunga obubonero 5. Twaza kwika hishomero rya Katara Primary School twashanga beji abashomesa hamwe n'abazire bari kujaguza ahabwo businzo bashyireho bari kusinga bigezo bya PLE omuruhweju district. Ronald Darby hayori umuhwezo wa mukuru w'ishomero najango bino kushemerwa habo kukisabeje bona abashtamire bizo bye camushanju kandi bakiziro mu idara ryo kubanza. Simarahanga abo jango atubasise abana bitubona bistamisa abana kinana bije mu grade yo kubanza mwe no kushemerwa kuhanga umunonga nintwara umugisa kusima abeje bitubire twine abwo muhimbo gubagize ro mu mwako
kureba ngu ekitwabatire muto babase kutemura babase kutaho buri kimwe cyona batobwe bwona ebitwabwegise bato mu nkora kandi babika abeji basima bashomesa abazire na mnonga mukamaruhanga ahubwo kubahwera kandi bakahikana businguzi aggregate itano kandi nisima head teacher amwe n'abazire bona nangwa n'abacaza bembafa yo kutushomesa preps na winters kozire aggregate itano kandi cyese nakora aggregate itano kugira ngo baticha bitu embatifa bakora enough revision cyese nakora aggregate itano abazire bagira ngo ishomero riyo nirishitsa abana nuko kwebaza abashomesa habwo gukora umurimo gwabo kandi hona twagamba hona abashomesa bishomereri umwaka gwa 2022 nkakoraha konkitwe nanye ndiyo mumbana babe basingire konko kusingo kutaryuko akwa twatuye abana almost batano rero wabatsingira kandi ni 16 ari mu second grade ayishomerere ya katara twino ho buraro bw'abashomesa umushomesa natambura kilometers nyingi kuza kurugomba kayishomero ninga shukurga yishomero kugaruka mu mwaziyo ushangana ateganisubwa mwene cyo nekizo bucangwe kitwina yishomerere ya katara kitwine buraro bw'abashomesa nkabegesa icyo kubanza government abegesa ntushaba ngo muto muhimbo icyo kubanza abashomesa nabaherwa kasente kace akasente nikace umushomesa nayetenga kubaga yishomero burizoba usanga akasente akakwebwa ebyitago bitarukumara Katara Primary School no ryo singere district ya Bwejo kandi omwihanga ryona nerya kabiri kandi binabeja binobonero mwenda hamwe no bonero butano amakoraga gashakwa Juliet Charsima amashomero 20 ho muri Bushenye ngo gahibwa Science Kids kurwo Ministry of Education and Sports kandi bakuru bago bayihanansirizwa okuzikozesa kurunje Erizoba amashomero 15 agakozere ryo mbigezo by'icyamushanju ahabwo umwaka gw'2025 agaramuka kuba primary school muri Kizoba Kashozi Cyamuhunga Central Cyanyakatura Primary School mwengura hamwe na ganda atanaga kozire kubi gahebwa Science Kids kurwo mu kitongore cy'ebyobwegese nemezano nko muringo gumwe gwo kubahwera kutungura ebyobwegese mu mashomero gabo Kids amashomero 20 kandi kuri territory agendereho kabiri instructions from the Ministry of Education kugira ngo amashomero 15 gwo kubanza nago gakozire cyo MPRE yenkumi abernena zarkuranzi hari because amahanga nka South Korea amahanga nka Malaysia amahanga nka Singapore amahanga nka China gakiza gatunguka abo kwenyengeza ebintu bya science tari yihangere kubasa kutunguka retine ekintu cha science bamumba kozire batunga Science Kids seze bayereka amashemerwa kandi bashabwe kugumana batizaho n'amashomero agatatunga twenga kava primary school tubire twine challenge yo kubura instructional materials much as we have been performing to that level konka Science Kids twatunga tuza kongera kwimprovinga ahabwo kuba ebire challenge ya instructional materials secondary bakatandika inshomesensia iyo kugira ngo cyone cyo wakore ureke ngo nokoze semukono hands on skills hati ntumanje manyisango abana ba primary kuba kutunga ebintezi kids sezezi nza kubatebekanisa nza gukora umusinje kugira ngo omwana kiyagende secondary naza kuba yamanyirire ebintu bya science aba bashabwa gukoresa kids sezije ahabwo kongera ha muhendo ogwa abana kuhikaje icyo kubanza cyabyonaga gatarakozerege batunga kids nitegateka ngo bashimire ku improvinga results zabo mu rundo kandi n'abatwireno bakoraki hati ni mato baza kwexeringa hati tutandika kwihayo max nonge government policies we want to enhance sciences in schools omukoro gwo kwayo kitsezi gwakorerwa hambuga nkuru za district ya Busheni kandi bakuru b'amashomero babereka ko bose reno bateganisibwa kinji ngo bitato bafuna kitsezi nizije kubahwera cyango gasha kwa Onesimus ndiya nabo
Webere Onesmus Ndianabo ihangwe rizoba habebembeza ba City Council eyambara babugana bakuru b'amashomero agambara City okwano wenje okubine kutungura amashomeraga gamwe aha amashomero gahebwa za science kits okwera beji okoraje aha rengo rwa primary. Ekiganiro ekye kyakorerwa omwishomero lyambara Junior Primary School Okul General Education Department okurwa mu Council yambara City. Orembo rwambara rukahanditsa beji kakaga 2015 okushtamira kizamu kya PLE abo mwaka 2025 aba bakashtamira mu centers 1023. According to the list presented here, those who scored aggregate 4, I was told that it is a culture here that they give gifts. So the department is going to organize and then we provide the gifts as the council will decide. City Council nijango kutwaza hamwe Mbara City ekozireje amashomero agatarukwenda kukoraje garaburwa imwe bina bashomesa barukwebuzabuza ko mu mashomero mnongo mu government nabo baraburwa. While some schools are performing well and others are performing poorly, some poor performances are attributed to poor performance, to poor attendance to duty by the teachers and the head teachers. Because I have had cases from my team here. You find there are issues of poor attendance, but nothing has been reported about those teachers. Amashomero g'abantu buntu agatarukwenda kugendera biragiro bya government nimwe mwashabwa okosakiraka okuronda hand ayimura akore ebimukwenda gukora. And it's going to end with this year. So whether private school or government school, you know, just if there's any you've been involved in malpractice, it is ending. It is ending. I'm being opened by the way. Yeah. Ora na graderi yone sharom handa be merango ta twiresete tukuzamarai. Kashum hand. Mwena atchabinecho. Dekatukore ekitukire kugira ki? Ekitukire kukora. Ekiganiro eki cyahwa Council erikwasa amashomero 20 ebikwato bya science ebabyeta science kits okwera omashomo ga science omashomeraga. Ekiwanje mensangu abana atabayimbare mwari mu science ekyo cyaho. So ngecyo kureberaho ubundi nko mwana uri mu mugambiro umutumo ofo wagutera nkari arwaho. Kunkati kitsese batwereza nushanga ikintu kirimo ekikweshanariza n'umutama cyona kirije kano mwana kira practically n'ukukwata hakwataho. Bo abebembezi b'amashomero okwetorora orembo rwambarara bakwasibwa ebihandiko ebe inspector bihire omuyuneb bashawa kugenda kubishizima haba harimo enshobe omazina gabeji nebindi bakosobwirobo okubitebekanisa. Aba TV West ndisenyomo Gideon Ahomrimbar. Webare senyomo Gideon dekatomereho tugaruka. The management of +2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi, Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Katochi, yeri no bunuzi bwayo. Katochi, keria hamutino.
kurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwaha mutima ryaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki ne chama chayo muhute katoki yerya hamutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University, Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 96 9051 Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Twakwakira ahari Kizoba Girls Secondary School aho bushongoce buri kutura nitukorera obusinguzi obwo turi kubangura bishiki omashomo ga arts na sciences okuhangaho bisya hamwe n'ebya teknolojiya ebiri kwetengwa omukatare k'emirimo. Ishomero ryitu niryesimisa ibiciro n'ebya karumagizi za laboratories za science na computers hamwe n'abashomesa abaine omwete gwo gukora umurimo gwabo. Omubyemizano ebikopo tubitwire twabemarayo. Abeji beitu batendekirwe omubyoko bembeza n'okundi ihanga ryabo twine byenjenda ebiri kwetengesa ahabw'enta yayo zo kwega. Generator eri standby otaferwa umugisha ogwo kureta muhara wawe akashongorwa ahishomero erikirizayo kwegesa bishiki. Kizoba Girls, groom and blossom for all-round excellence. Na hatutokikiriza ngurika shemerire kutandika kwega hatshori inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary ahambuga nkuru zishomero rwebihurose korano rya Town Council Mbarara City abashomesa bitu nemirya abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibibasibwa buryomwe okwenda kumanyibura kuciraho 0 mukaga mushanju cyenda na mwenda 20 na mushanju cyenana na mushanju na 0 mushanju ina mukaga cyenda ni 3 nshanju na 8 cyenda nemwe. Aliana Junior School, a great start. Igongo Country Hotel and Culture Center presents Valentine's Dinner at the Eclipse Monument with a special performance by Aziza Zion. Dine in love from 5 p.m. Platinum access is only 200,000, which comes with dinner, prize award, welcome bite and drink, and a bottle of wine. Gold, 150,000. Dinner, Valentine bite, and a welcome drink. Accommodation access is 400,000 platinum. A couple room with dinner, a bottle of wine, bed and breakfast, and gold 300,000 a couple, double occupancy room, bed and breakfast, and exclusive of dinner. Beautiful music by the 12 Keys Band. For more information, contact us.
oshemezo mu wife oshemezo mu husband komorera tukunywa cyakabozo multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwatakabozo multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress eco kunywa cyakabozo multivitamin drink nikikorwa bakabozo health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe bipimo bya milliliters 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozo okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 002 15 81 Kibasi High School ishomero ryo mutindo kandi riyetebekanise kumara kire karingwa okuhereza beji obwegeso burukurenga bwa burijo mayantu bemeze byo bwegese ebyo mutindo gwa higuru nebye mizano nemice mirungi kandi nitukora kurunjo mu arts hamwe na sciences twino buraro burungi obwabo na bishiki science hamwe na computer laboratory zirumwe byo kosa byona library mwe bitabo ebya buri muringo ahabo bwegese burungi bwa beji twine CCTV camera ahabo byo kwerinda bya beji hachirihemye senior 1, senior 2, senior 3 na senior 5 ebishare bishemerano bibasibwa byomwe Kibasi High School neshangwa omurungu amabondo town council ahari shaka Kagamba Road ebikuchira hotera 0 runana na mukaga rushanju nkaga ni 5 Otwiro inachetengo cyo kushoma bunasi hamwe no buzarsa bugonje college of nursing and midwifery na yetawo wona abarukwenda kutandika kushoma bunasi hamwe no buzarsa kwija kwehanditsa ishomero bugonji omurishema itendeshereri rikatanu kwengu 2017 kandi nariyo kureberaho ombyo kushemesa abanasi hamwe n'abazarisa abo mutindo gwensiyona aharurengo rwa certificate hamwe na diploma nitwegesa beji bitu okutahe mpinduka ombyo magara kandi twine na za lab ezo kukorera mu practicals hamwe na library zo murembe otaferwa umugisha gwo kutunga umwanya gwo kushemera hari bugonje na college of nursing and midwifery kumanya birukiraho tera not 925 3 Shuku Vocational School eri kushangwa Shuku Town Council omurishema bakuretera ubuhereza ubwebyo bwegese bwa senior ubwo murembe manyabiri ishomero ryo mutano eryabojo nabishiki nibashomesa arts hamwe na sciences o na level kandi bine day hamwe na boarding nibahabasarizi abana bine taranta hamwe nabo abari koraje omukibina bine fully stocked library computer lab kandi timu yabo yo mupira ino mukago na Crystal Palace eyabungereza Shuku Vocational School ebishare byayo nibibashyira buryomwe kandi binabashomesa abatendekirweje reto mwana wawe agunjuke tera noti mujanje 2 nkaga na mwenda noti 8 52 Shuku Vocational School, education for prosperity. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurungi ryo mutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building Fro yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 kinana nemwe inshanju 15 0 ashatu neina kinana na munana kinana neibiri ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku cyaciro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu ahari kororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwa bona 15 ahabwa VIP
25 ahabwa VVIP wayende meza tera noti mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera okuguma bina magara marungi no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurungi okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaji gwo kushomera mu kurungi nkabaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tira esimu noti mushanju mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanju inamushanju noti 5 30 noti mushanju mukyalo wanje dadi okimanyi abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000 osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo nyiga star emu65 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi eryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gwekerezia nerya dena boarding niryakira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ninungi eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise empunu kandi omubyemizano tinori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 22 30. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey! Makobore High School Rukunjiri. Ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira yiguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Hey! Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball otebirwe nebya music dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa rukunjiri municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi diocese oburi kwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga hatano ni 4 makumyana
Kurukayo mukahumuro omuganda makuru minister omuhwezi w'ebyenjenda Fred Byamukama yahabura abebembezi beminyeto mu district ya Kikube ngo ebyobururu bihwire hatanuko kire ko kugaruka mu kuhinga no kurisa ubwo barukutandikaho project zirukurete sente nko kutunga enkoko empuno ningo kuhinga nanasi nebindi. Minister nagira ngo batandika hato myaka 2 nibija kuba bahindukira abagiga abatachishabiriza abantu aho batorine. Minister omuhwezi w'ebyenjenda Fred Byamukama kuhabura eminyeto kugaruka mu kuhinga no kurisa nobwabira tayisa bebembezi beminyeto ba NRM Youth League hamwe na Youth Council okurwa mu district ya Kikube aha farm ya Kamanyire 4-acre model demonstration farm erukushangwa mu district ya Kakomero balekera okutagetinga obwire bwa campaign ndibundi basabe sente baina kwekolera ati obwire bunu politics ehoire obwire bunu campaign zihoire abantu batakagenda omusiri balimo omwani ikemu yomali limne bitoke balimena anansi tubone na anansi afa ne koma ko kuya milioni 8 kichwe koma kagono kuya milioni 9 tuboine ente za mata ente mukago kufuna ita 12 nosanga omwezi na mama gobage milioni mukaga. Byamukama nashaba bazire okuhereza minyeti itaka aho bine kutandika project nko kurisa enkoko empono ningo kuhinga nanansi bitu yabahabura obutaguzitaka okugura za boda boda ati abasigazi ekyo kubanza nkusaba abazaire mukotagana abana banyu omwana nobo kumitemero yikemu kumunyamba kufuka mugayiga akagura na yika 10 aho kama gobaga kuba na yamu yikemu yika 2 akaga savinga kurunjika gakazara gakufune agakozesa nafuna itaka iri murekera kutunda itaka. Minister nagira ngo kutandika hati obu campaign zihwire kandi myaka ebiro mission bahinduka bagiga ekiraba hwere kurugo mu kushabiriza sente okurugo mbebembezi babo kwate warise kuriyeso no mesado kagiteka mu nkora kikuyamba no kurugo mu bwavu abasigaza abandi mukuru abayina families bakakora ale marriages abandi bakozera ale responsibilities bayina abana babo bokubota ina sente na familia yako bonaba baitu boko bina maka sente nanya batakaswere ku planning ya familia yao okusanga uhiremo bugayiga kandi bugayiga hire kungo kubota ina sente omuka na bayuse family zikwangwa ku breaking up ne barwana gana itaka tuinalyo kusanga aweminyeto gundi naona nosanga ina kaploti ya IM aina hika ya IM runda ina itaka lyaho lyabekika lyekika aho baitu kandi na rurata kusobora kulikozesa kurungi kurura ya yihamunako nyikaire ni mwegomba muno nimpura president na ijana arambura mwa isubi magamba inafo 4-acre model ningambo ko haisana hata omugandi orokure by'obutegetsi office ya mukuru wihanga Robert Rwakandare yashaba abanya-Uganda okongera kuterera ekigombe kya NRM nko muringo gumwe go kubasa government okubasikaho obuhereza ebi byona bibiri ahar manifesto ikibina kya NRM kurengwe ntungu ko mu Kampala ne yamani PDM ya mbere Kampala enguto zikuzuru buri kimwe cyone ntunguka taro cyo bana babanja president y'urukuta Museveni ati president wabe na babanja konka Nensiyo munonga abanya-Uganda nensiyo munonga abanya-Kampala okubaterire president y'urukuta Museveni pasente gibere mpango munonga ngana kibagambe turi mukaru ntikampani tukugegara kubibukozuru ntubiyerebera n'amashogayitu ebiyabigamba obuyaba nabugabugana abanyamakuru ahari Mahoro Hotel omuri Kampala aho yayongera kusima abanya-Uganda ahabwo businguzi oborekere kigombe cya NRM na munongo kwera president Yoweri Museveni okusinga karuru mwebare munonga nyekundire mu brazers mwena abashubuzi abamadini mwena umurumu gumukuzure okuronda karura kabekatara kumuntu omwe wabe nakaronda no eber team twena twatandisa akobe kisangiye iki obutirisa president akachiriza izina rungi okukume tuyine so beburi uvunaza bwa umuntu wenda kurengo ebyakuma nuvunaza bwo kurengo kwakume biruho mbwe nimba sima obagize ubumwine nkabuganda ebitweka bihango NRM biyegarire kibe kiri kintu kikuru munonga ngo kunabirenga amantu tanakanya NRM neti kuje kurengo yahangura Kampala mbwenu Buganda ebitweka byetorere yona NRM bigarikira mikono yayo. President Museveni akasinga karuru okugaruka mu ntebe emyaka ndije 5 bwanyuma yo kusinga buyabira yisimbire nabo abari mu Robert Kyagulanyi Sentamo owakwasoro gwa kabiri kana garuka nsima abanya-Uganda kureba ngo ababeno bagizeho kubabuza
kubahugura kubatwara hamura mu gundi bamanyira amazima banyangunga NRM nshikibine kitwerebera n'amasoko yitu ekine kitugambira bayine manifesto ishikire NRM tekubuye ibyo kugambira biri kuza gukora mwe cyurute no mu mugwe koze ngo ihanga rugumira ritebekene lyagumari n'ubusinge tarahabartabwire bona kwene insima security mu mugwe kozire kureba ngo ihanga ritu byagenda mu misho gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto na Jimmy Mhomza. Omakuru agebyemsano ekigombe kirukuru msano gwa rugby mu Uganda icha Uganda Rugby Union kitandikire ehuru y'okutungura msano guhombyanga byona ebya Uganda obariremo nechabugwizoba. Aba Uganda Rugby Union batandikire ehuru reje yo kureba ngo muzano gwa rugby gwatunguko mbyanga bya Uganda yona kandi aba babandize no kugura abakuru b'ibyemizano mu za districts ninga shibe the sports officers okubasa kubahwera umuhuru reje aba bagizereho umushomo gw'abakuru abo ku rugo mu za districts zikurenga 20 zabugwizo bo gubira hari intare skuru mu Mbara kandi abakuru 30 hamwe n'abashugana 35 no babwitabiremo abakuru abantu bikiriza ngo kutunguka ko muzanogu no kugenda no kushoboka kugira ngo abantu bingine bagucenga kubikubugwa bahanda ngo kandi niba rarye sente kuongirweho konko mushomo wo gubahugwire kugwetegereza. First and foremost, I think kurakurana it needs support y'abantu. So abantu benyine bari batakwereza umuzano guno attention so I think we feel that the kind of unique game so like funding ba sponsor barade bakeni bache atkoseji kuwa wakigandireho abwa amashomera abiri setagwa na KIU we bageze kuzana ngo na community yishaka bageza kuzana rugby atashitwenshi tuburamu ni skills ninga kutandikira uko abantu ebicyeka bikiba kumanya kutandika muzano gwa rugby get into rugby no empowering aba coaches jamnabo ko handi barazi abasepfu no mugisha bwo kwegesa rugby kuruga primary na za secondary so hati ndishua nazi sijro rugby te kuza kushansa bakwa sports official na kimanya kandi yija ko siyagireba so naza kubyakira namnonga tate y'abantu y'ibinari kumuzana yo kujumuzana ngawe behanda nacyo konkeri zoba cyabakiriya ba district sports officers bija bayirebya nagabo bamuzana ngo basaka kuzana mu ngere nyinshi kandi tugwe bahanda akaba ko kukigambo bwumuzana promoting health kubanga kijya kuyamba ko kongereza kuba coaches ba referee so that no muzana gumanyikirwa nnyo wao bofunye man power ngeyo abantu abo kugukocinga bo kugusomesa kubera gutukira dara kumirandira jinyini na dare no moista ubwanyuma bahirwa mabarago kwezo mushomo kandi ba sports officers aba baraganisize kuwere hureji ubwo bari kutandikira mu mashomero gase niyo kwiko mu matendekero mu byanga byabo. Abwa TV West and Alogias byamukama webari Alogias byamukama n'abandi abashatse bitu bamakuru abashakagerizo bagona wanaga kusiona ban Charity Mbabazi Loice Gavah tonda kwendeza okulala kurunji mu TV West.